Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Takkalgayam ti balor ti droga anak kong piskar da hepe, iti napasamak na operasyon da ili kalpan. Panagkunak kat dakkel mo't aperwisyo da ito'y, iti asino... Naimbag nga olas mo, Mayola Logante. Asino nga taday ta? Anya ti masapul na kanyak? Mabalin dumanon, Mayola. Kamin! Sige, sir. Umay kayo kuma. Agtugaw kayo, sir. Agya malahak, Mayola Logante. Anya ka diti maipaay ko kada kayo. Siya ni Mr. Wong. May sa negosyante. Kat kaya't ko ang negosyo dito yung lokalyo. Kasta ka di. Awan ti parikot, Mr. Wong. Nulakit di taligal ti negosyo yo. Kat maalayo dagiti umno a dokumento. Nawaya kayo nga agnegosyo dito yung San Bartolome. Pinapasamak iti simbaan nga ising. Ay na, saan unay ang nagistorya ni Padre? Ang mumutenday jay. Ngumkit day. Ado tigapwanan tibala iti pagnanaudan na iti simbaan. Anya, kumusta ni Padre? Awan matkit di tidakas ang napasamak kenkwana. Iso na laang ta nakabutbutong ti kasjay. Yaya ising. Ngamloan niya ti kunam, di agsublita ijay. Saan ang makaib na? Aging gaasaan ko ang makasarita ni Padre Simon. Nakagtin tayon dito amo. Bogi, agbati kan diti kotse. Siyaklagin ti mapandita balay ni konsihal. Sige lang, amo. Amok ngawan ti pagpagkadan nyo dito Iso anatali ka. Pudno dayta. Mabiitak laeng. Adala na patag nga ibilin ko kini konsihal. Wen, amo. Di kayagdanan. Sa anak ka pumanaw dito Orayon kayo. Agpay sugayon timbaga ni Yaya ising, Padre Simon. Monica. Anya tinapasamak dito Padre. Ada ka din nagpanggap iti biyag mo? Asino ko matagpanggap iti biyag ko? Ket awan mo ti kinaginura. Awan mo ti amo kabasol ko. Tapno pagpanggapandak iti dakes. Namapay akas ti tinapasamak dito Kinapudno na. Diyak amo no niya ti gagara tinangaramid iti kasto dito'y mismo ata ang ti Diyos. Padre. No talaga kumasyak ti gagara na. Mabalimnak mo't asa na ban. No dahi tayo mapankupas siya rin dagiti agindag dito'y San Bartolome. Padre Simon. Kinapudno na, Monica. Saan ko akagura no asino man dayjay? Gapo iti panang panggap na iti biyag ko. Kagurat dayjay. Gapo iti inaramid na iti pagtaangan ni Diyos. Rimwar kami mat itay, sir. Napan kami kini Monica ijay simbaan. Kasta ka di? Wen, sir. Sapay la kumatasan da kami akaungat. Nagsubli kami mutlada, kaus. Si kamat ising. Anya ko maaga po agkaungat kayo ay. Basta ti kayat ko. Kanayon nga ganad kayo. Nalawag ka din. Wen, sir. Wen gayam. Imawag ka din kada kayo ni Ma'am Wachon. Saan pa'y, sir? Apay kaday? Awan magkiti. Alan ising. Aramidem mo dagiti nasken niya ramidem. Panawan na ko nito Nasiglat kayam dagiti polis balwaltem, Leon. Anya ti kayat mo suwen, Mr. Wong? Akasam tanapatay da sumagmamano ka dagiti tao. Kat nakumpis kaldapay droga imat dagiti tao. Idita mo pa'y laeng.
Inatap kon ataom dagiti nakaengkwentro dagiti polis. Ngamin, pinaglaylok dagiti taok ditoy no may papanit yung droga. Amom Leon, mas tawak. Apay naglaylo ka kat balwal tim ili San Bartolome? Mr. Wong, itinegosyo tayo, utag ti kasapulan. Numarik naman na barakin ka dagiti masignan. Masapong nga ganat ka. Iti kasta, kat agtali na dinadalos nga imahe. Sabagay, husto ka, Leon. Dahil ta magustuakan ka. Imay mo't itay na muna ka kan manang ising dito Mayora. Padre. Oh, Una yan, Mayora. Naunag ti sinay mo Padre. Maalam pa lang ti ag-isip. Itilaksit ti napasamak dito'y simbaan. Mayora, jak kayat nga agari ti pungtot iti barukong ko. Aklo na ka nasakit tinakam ko, iti nagarami iti kastoy. Saan nagaputa nagpaggad ti biyag ko? No dikat gapo, tadi naman lari na ti pagtangan ti Diyos. Padre. No pagaryak ti pungtot iti barukong ko. Amangan no dumtang to ti kanito amalipatak ti kinasyasinok. Amangan no malipatak to nga di penakgayam ti Diyos. Isodyak kaya ti pailuyos itirek nak Mayora. Gapo iti kastoy na pasamak dito simbahan. Iti kasta, agtalin na akalmado hak. Ket ket agimula iti sakit tinakan. Nakarkaro manin na timibkar ti atap ko. Nga adda dito San Bartolome ni Mr. Wong. Yung nagpaiso nga da dito ay amo. Apaya di na kaya't nga ipakaammo ka na kayo. Jakam mo, saan ko masumbatan da ita? Amo, Jak lakit di nagbito. Iso dyan nakita kasimbra kita restaurant ije sentro. irigat na amo. Saan nyo mo't na nakita, edi sinurot yun. Iso nga aging gasaan nyo ang makita. Yan makasarita iti personal dito San Bartolome, tayo Mr. Wong. Saan matarumbang, agat-atap kayo lata. Tada kayo titihado, no kasta ti mapasama. Pampanunutom ka di payla ang tinapasamak kini Padre Simon. Jak ilibak yaya. Monica. Naturod kit din ni Padre Simon. Tay tilikodan ti kasi ana pasamak. Jak man lanadlaw nga adda amak na. Amom, kasta mo tinadlaw ko kini Padre Simon. Imbes ko mga agbutang, idaldalan na laang itiisam kan angaw ti amin. Yaya ising. Naidumduma ni Padre Simon. Kitsapay lakuma, takanayon atarabayan ti Diyos da apade. Ta itikas di napasamak iti simbaan, posibley maulit kan ko na tinapasamak itinaudi akura parukaw dito'y San Bartolome. Ladingita ngay padamagkan ka, Simon. Awan pa ilang tinaduktalan may papan itinapasamak dito'y simbaan. Narding. Nasirip ti awanan bain. Awan na pulos ti pagilasinan iti kinasya sino na. Tilag na alami nga ebidensya, ket ti sumagmamano abasyo ti bala nga inaramat na. No sino man dayjay. Hindi nalakit di bigbigin ti Diyos. Simon. Naturid na nagaramid iti kalukwan iti pagtagan ti Diyos. Ngamamok ngagpatinggamit lang ti kinadakas na. No sino man dayjay. Basta agad nagkakanayon, Simon. Ket sapay la kumataawagan na kadagos. Noan yaman bilang ti mapasamak. Nakapagsarita kayo ka din kini Hepe. Wan, iso na lang taging gaita. Awan pay lang ti impormasyon da, may papan ka dagiti nakaengkwentro da. Madlaw nga rod nga aburido ni Hepe. Kan nasa una anapan mo kanot kinita dagiti bangkay. Nagsigurado aksyon na. Amangan ko naknumaysa ka dagijay tinang tambang idi kada kami kinibogi. Ha? Ngam saan ko ida nga amam mo. Ken awan met kadagijay abang kay tilalaki anang tambang kada kami idi. Naamamot gayam kinapasama ka ni Padre Simon, Mama. Nakapagsarita kami, iha. Apay anak sinay kayo.
Madandanagan ngamin para ka ni Padre Simon. Saan ang mailibak kada tayo amin tinapasamak iti sinukatan na apadi? Amkak nga ang mga numaulit kan kwa na tikas jay. Agpada tagayam, mama. Sapay la ko matasaan, iha. Kaasimot ni Padre Simon, numapasamak met kan kwa na tikas jay. Jak man lamadlaw nga da panagamak ni Padre iti laksid tinapasamak iti simbaan, Chief. P.O. Mendez. Naturod ni Padre Simon. Kasta ti madlaw ko kinkwana. Agpada tagayam iti paliiw. Ay, iso na lang ta sayang ti kinaturod na. Numaisag makit din. Apay nga minakasta ti pampanunutem, P.O. Mendez. Chief, saan nga dayo ang mapasamak ti kasta? Sa bali nga min ti aramid dagiti saan tayo pay nga ammo a kriminal ditoy. Dagiti madlaw daan naturod amang tubngar iti aramid da. Ipaknida. Ket dayta ti nakabutbutan. Napinda sa damat, amo. Anyo dayta? Kumpirmadon. Talaga nga da dito'y San Bartolome ni Mr. Wong. Kunak, tumet! Saan mi bayla na amuan? No niya talaga tigagara na dito'y. Nga mamumin no sa dino ti pakasarakan kan kuana. No kastangarot, agtignay tay tamad laing bogi. Awagam dagiti taom, kat ibagam ngagsagana da. Kayat ko ang makasarita ni Mr. Wong. Ma'am, masansan akala at latan arumwar ni Sir Leong. Ising, Pagamuan takala at latan arumwar dakin ni Bugi. amumutan ti negosyante. Saan amasnop ti oras ti irurwar na. No da makita na napintas nga oportunidad, tapno mapaduras na ti negosyo na, talaga atukmaan na. Sa bagay, tila ang question, ma'am. Anya a klase ti negosyo. Ha? Ising? Ha? Akwa? Ay na, pasensya kayo, ma'am Chuna. Kumpurmi mo't lataditan ang malablabig ko. Ay, pasensya ang dakla kuman. Kinapudno na, mama. Dakkel man mo titulong dagiti tinangdanan ni Papa nga agbantay dito'y mansyon. Iha. Manipod addan dito'y dagiti tinangdanan na. Saanin ang naulit nga addan ang butbutang kada tayo dito'y mismo ang mansyon. Sa bagay, husto ti kunam, iha. Iso asapay la ko mataagamakan nga agpayso. No asino man ti agar-araming itigas tiyay kada tayo. Talaga bilibakan ka, Leon. Kabisadom talaga to'y balwaltem. Kung nagtumot niya minkan ka, Mr. Wong. Alya ti kay tasawan na ti Mr. Wong. Apay nga taka dito'y San Bartolome. Oh, di mo ko na ipalit mo katak dito, Leon. Agpartner ka negosyo. Amo, Mr. Wong. Agdwa-dwa ag atalaga. Anya kayat mo sawan, Leon. Imay kalatan diti baluwartek at di nagmanla pinakamuan. Anya ti talaga gagaram. Leon. Amok na impluensya ka, Mr. Wong. Ngem amom ba't siguro nga ado ti koneksyon ko. Isungarod na nagpartner ta. Tapno ad-ad dapay ana im-impluensya ta. Saan ka di? Ngem. Jak magustuhan ti kaadam diti baluwartek at di ka nagpakpakata. Kabaylak nga ramidan tan yaman na kayat koken ka. Iti kaadam dito'y San Bartolome. Alaya. Mr. Wong, agpartner tayo ti negosyo. Ngem, mainsulto ak itar-aramidan. Leon. No pagat atapan nak. Sa anak mabuteng. Lag-lagi pam. Naalamidan lapidam.
Kasano nga amom ti may papan ni ti Dayjay. That was my gift, Polyo. Pasalabok, iti dadateng ko balwaltem. Mr. Wong. Iso dinak butbut ngen, Leon. Agpadal ikaw bagis tadwa. Noan nga kabala malamidan. Kabalak may. Ngem saanen nasken domanon kasta. Sa ako nagpasensya. Gapu at lasom. Idi nakumpis kal droga. Idi libel tao kan ka. Iso tanangem kumah galaw mo, Leon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno nga kami patangatang. Amo, naglaw ko, bayat ti pananguray ko ken kay tay. Ato ti tao ni Mr. Wong, iti kanta na dito San Bartolome. Ti awanan ba in awong? Sinaganaan na talaga ti amin. Anya ti kayat mo asawen, amo. Plano na tagbayag dito San Bartolome. Anya? Kasta ti turong ti sauna itay, Bugi. Plano nagsapay a kompetensyaan. Dito'y bukod ko, a baluarte. Manipot at danakan ko. Sikan tinangay aywan kanya, kiyaya ising. Katuan saan ka pa'y anayan na? Agpapaaya ko kin ni mamam. Talaga anabayag kan kada kami, yaya. Talaga akasla kamang kan ti pamilyami. Monica, kasla kabsat kunti inam. Iso nga rod akasla anak meten ti pangibilbilangak ka. Yaya, Aguray ka man balasang to. Apay ay akas tamanin ti ibagbagam. awan mat, yaya. Malaglagip ko laan. Si kakit dimot. Amu ko no anya ti sumaruno nga ibagam. Anya, yaya? Ibagam manen, ana imbagak pa'y tanarik nam ti panangaywan ko ken ka. Saan akaskin ni mamaam? Ay nabalasan ko. Kabisado kong dagita nga ibagbagam. Iso nga ang bukon. Basta da ito itilaglagi pa, Monica. Napatag ka kin ni mamam. Naira na laeng nga iso ti ina da ito nga ili. Iso anas ken nga aramiden at ipagrebangan na. Kas mayura dito'y San Bartolome. Tay magtanay lana at taka opisina, Mayola. Anya ti maipaay ko kan ka, Mr. Wong? Mayola, kaya't ko agbalin ta kumaag kayam. Mr. Wong, amin dagiti agindag dito San Bartolome, kat gayam ko. Nasaya to kasta, Mayola. Anya ka dito ibangon mo ang negosyo dito San Bartolome? Kinapudno na. Maluglog yan ang construction building ko. Ha? Sak nakagatang sigod, nakapatakdalan na ulam, listaw lang. Kasta ka di, Mr. Wong. Si kagayam tinakagatang itidayjay adiso. Wen, Mayola. Inasikason taok amin masapul. Tapno awan lapetak del building ko. Nasaya at no kasta, Mr. Wong. Katsapay la kuma, taado ti matulungam nga agindag ditoy. Talaga kasta plano. Paikan trabaho agindag San Bartolome. Tulungak ida. Anya ti kayat yung nga isaganak, sir. Anya ka kadising. Nasken ka di pa'y lang nga damagam no anya tinasken niya saganam. Sir, yon. Awan mo ti okasyon tapno agisagana kahit espesyal. Iso ano anya taddanita. Isun ti saganam. Isun ti dasar mo. Sige nga road, sir. Ayan ni Monica. Adda ijay silid na, sir.
Mala, siya kung ti mga yabkan ko na. Aglalang lang tayo na mga tao. Anya ti maipay ko kan ka. P1 Mendez. Binilin nak ni Hepe, Padre Simon. Saan nga min ang makadagas ditoy? Tada tinapatignas asikaswan na. Apay ka na. Umay kayo sukunan. Taikuyog kayo iji presento. Ah, Adala kaya't ni Hepe akitaan nyo. Barang no makatulong ka no. Tap no maamuan tayo. No asino ti agar aramid iti maikaniwas dito'y simbaan. basta ka din. Sige, P1 Mendez. Sumuro ta. Apay kasta tila nga masimbang patsona. Nabanluga. Awan anyaman na daytoy. Yun. Sigurado ka? Huwan, patsan na kuma. Mala, aginana ka pa'y karon. Ni Monica, At dadakin ni ising iti hardin itay. kasta ka di. Mapan mula kita ni Danichay. Madamdaman tulaangan. Talaga na banlugak. Agin anaak pa'y bigyan. Simon, adda ka di mabigbig mo kadag ito'y aladawan? Ladawan na kita dagiti maatap nga agpalto-palto iti pagnanaydam. May basar day tayo ti resulta tinaisayang kat nga investigasyon. Jack nakita lagi tinagpalto-paltog iti day di arabiin, Nartin. Padasam lang nga bigbigan dagiti ladawan. Ang mga noa dati malagip mo ang nagbasak-basak iti simbaan. Sakbay na pasamak ti kasjay. Narding, Dakkel ti maitulong dayta. Tap no maamuan tayo ti kinasya sino ti suspect. talagang awan ti malagip ko. Awan ti mabigbig ko kadag ito'y aladawan. Kasta ka di? Nasken nga rod amang isayang kat kami pa itinaununag nga investigasyon. Barang masulbar matlaang teremswa aparikot. Numaamorido ka, iti mapaspasamak ita. Mabuburtya anak man. Anya ti kayat mo asawan, iha. Kinapod no na, adadag iti madmadlaw ko. Diyak lag tagtagari, tagpalpaliiwag. Anya ti madmadlaw mo, anak ko. Pampananutat ngamin. Kasla imposible ang negosyo laang ti makagapo. No apay nga adamang butbutang kada tayo. Ha? Danda ni amin ang negosyo dito San Bartolome. Kat ni papa ti akin kokwa saan ka di? Ha? Iso kasla imposible ang negosyo laang ti makagapo. Kadagiti napasamak iti kanlabas. No kasta, Chief. Nasken nga ron agkalap tayo pa iti kanayonan nga impormasyon. Talaga kasta ti aramidan tayo, P1 Mendez. Apa nagsinay ka? Pampanunutik lang amin, Chief. Marigatan tayon sa unay amang sulbar kadagiti parikot ditoy. Anya? Katno dyak agbiddot. Agkat katawa dagiti kabusor itilikudan tayo. Imbaga na ti kasta. Wan, yun. Isaw madanagan na. Imbagak mat nga minen ka na ka. Saan amunal ni Monica? Tapdo di nakit din madlaw dagiti mapaspasamak. Basta'y kagumaam nga ilimay kin ni Monica ti amin. Nising, amang nga nagis istorya ka kinising. Anya kumaga po? Siguraduan laing, Chona. Amom mat anasingad unay ni Monica kinising. Kat saan niya imposible nga ibaga ni ising kin ni Monica dagiti bagbagam ken kuana. Nadlaw kumay tayo kayo pa lang dito'y simbahan, sir. Ken, itala makita kayo dito'y. Sika ka di padi dito'y simpaan? Siyak na ron. Siyak ni Father Simon. Kasta gayam. Nalagsakak makaamamukan ka, Padre Simon. Siyak Mr. Wong. May sani ko sante. Kabalbaluak laing dito'y San Bartolome. Kasta gayam. Pakaragsakak ti makamamukan ka, Mr. Wong. Kasta ba't Padre Simon? Madamak ko laeng. Anya napasamak simbaan. Apay aduga panan pala.
Aramid dagiti awan ti mapanunot na anasayat dahit ha, Mr. Wong. Anya? Oh, delikado gayam dito'y lokal. Abang ano saan napintas ag business dito'y. Saan mo't nga amin, Mr. Wong? At dala sumagmamanong awan ti maramid na anasayat. Dagi jay ti dakdakaman. Ayo nga dapakay na ikan ni Mr. Wong. Itinawat yu alapid Posible nga rod. Nga damat lapakay na ikan na kadagiti napasamak iti kalabas. Nang ro na ti pamutbuteng nga mapaspasaran nyo. Iti ka nito mapanagnagak na itapogi. Jackson tuen ni Mr. Wong. Uray pa'y ado ti koneksyon na talaga apalikitar ko. Iswa kayat ko amang bilin kay ti mapagtalkan at tao. Akanayon amang monitor iti amin na tignay ni Mr. Wong. Kandag iti tao na. Matong pala mo. Yan panag ko na. Nalakalang alikida rin, day dya Mr. Wong. Ngamin, natalik launay. Kanayon ngagmay-maysa, nukas dya nga dapag nana. Bogi, nasihirib ni Mr. Wong. Amok asan nagmay sa laing dayjay. Masigurado ka kanayon nga da tao na amang banbantay kan kuwana. Nangag ko ni saritaan niyo itay kanibugi. Asino ni Mr. Wong? Anya ti pakainaigam kan kuwana. Ni Mr. Wong, ti supplier ko iti droga. Anya? Diyos, Oh, apay ito na? sigurado nga rod ama na yun ang tiparikot dito'y San Bartolome. Anya ti kayat mo asawan? Ag negosyo dito'y lugar tayo ni Mr. Wong. Anya? Dayta ti agpaiso. Namin anon a kinasaritanak. Maipapan iti panagnegosyo na kano dito'y. Jak ninamnama dahito Mr. Wong. Apay nang ikuyog kayo kadagiti agtrabaho dito simbahan? May saklelehyoso tao, Padre Simon. Sama ako konsensya kasta lang nga simpaan. Puno sa bali pamati mi. Nga mamok may sa Diyos tayo amin tao. Kati simbahan nyo pagtangan Diyos. Mr. Wong. Iso kaya't ko tulong tapno simpaan. Sakbayat trabahador tapno ulno simpaan. Tapno saan makita gapuanan pala. Anya? Sa ala adayta, Padre Simon. Kaya't ko awatem daytoy soble. Anya tilinaon dahito asobre? Donasyon ko dayta iti simpaan, Padre. Mr. Wong. Mamati ako na iswerte negosyo, no si Poposo tulong iti simpaan. Iso saan mo kumapagkatketan tulong ko, tapno saan umatap swerte kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. At day de simbaan ni Wong. Anya tararamidan na ikay? Diyan mo amo. Ngem sigon iti tao tayo anabilin. Kinasarita na ni Padre Simon. Anya? Sa laday ta mo. Sigon pa iti impormasyon. Nang ikuyog ni Wong kadagiti trabahador. Nagsimsimpay tayo de simbahan. Tiloko awang. Talaga nasirip dawanan pain. Al-alain na ti simpatyan ni Padre Simon. Anya? Kasta lakit ni tararamidan ni Wong. Ipagpakat natin kinasirip na. Ngam saan nagbalin kanyak na ita, Bogi?
Jak itulok asyak ti mamaisaan ni Wong dito'y mismo at teritoryo. Pulak tupay ket. Nadlaw ko day takin ni Monica. Panangkitaken ko anak ket agpalpaliiw, ma'am. Anya, Day tati agpayso, ma'am. Ising, kayat ko asika ti mangilawlawag ka ni Monica iti amin. Di mo itulok nga agatap. Ha? Diyak kayat nga dasum kan adakas nga atap ni Monica. Ang mga noanyakit di ti mapasamak. Ma'am Jonah, di mo kumatagidaksen day ti adamaga. Ngem adda ka dinasken ama amwan ni Monica. Ha? Saan kayo ngamin amadanagan? No awan met ti rumbeng ama amwan ni Monica. Mabaling ka di arumwar kami kaniyaya ising, papa. Papanan niyo, iha? Ay, simbaan. Anya? Mapan kami na. Saan? Saan kayo mapan ni simpaan? Delikado ijay. Apay anak ko na ayo, delikado. Kwa iha, di mat ada napasama kijay itay na bitlaeng. Ada nagpalto-palto kijay. Wan, papa. Dahil tati kayat ko asawan, iha. Iswala ding ite. Saan kayo pa'y apalubusan ang mapanijay simpaan? Mr. Wong? Kunam, Simon? Unar din. May sa negosyante nga enjin. Tao na dagiti mang tartarimaan iti simbaan. Anya? Saan laday ta? Nagidonar pa iti dakkel agatad para iti simbahan. Ngam planok nga itulong ka dagiti agkasapulan. Ti kwartang inted na. Imawat ka iti kwarta, Simon? Narding, saan ka kumangag panunot iti madi? Inawat po ti donasyon. Tasigon ka ni Mr. Wong. Swerte ka no iti negosyo. No agi donarda para iti simbahan. Ha? Dakkel at tulong day dya agathat para kadagiti agkasapulan. Kadagiti marigrigat nga gintag dito San Bartolome. Isodya kong pinagkadkadan ti inted na adonasyon. Kasayaatan no agtungpal kalaktan ka ni Papam, iha. Kat saan ka kumaagumura kan kuana. Mama. Madanagan laang ni Papam. Ang mga noonyakit di ti mapasamakan ka. Simbaan ti papanak mo. Anya ko mati pagpagadak ichay. Monica. Kan maysa. Napasama kan tikas jay iti simbaan. Idinao di anapan kami kaniyaya ising. Ha? Iso amas daawak ka ni papa. No apay alapdan nak amapan iti simbaan. Naibagakon kan ka, Leon. Agat atapon ni Monica. Nakarkaro pa yun ang marubruban ti atap na. Gapo iti pananglapad mo kan kwa na amapan iti simbaan. Gusto ti kunana? Napasama kan ti kasjay iti simbaan, idinaudi anapanda ka ni ising. Ngam saan mo ba't idaalinakdan? Diyak kayat ang makita ni Mr. Wong ni Monica. Anya? Sigon itinaawat kong impormasyon. At tao ni Mr. Wong iti simbahan ta ita. Isuda ti mangisimsimpay tinatadala pasat ti simbaan. Gapo iti kaadda tinagpalto-paltong ijay. Anya? No tao ni Mr. Wong iti simbahan. Sigurado ang mapanmat ijay ni Mr. Wong itanyaman na kanito kayat na. Kadyak kayat niya agranada kin ni Monica. Sigun iti impormasyon ang nakalap ko. Baknang daya Mr. Wong, Chief. Kastagayam. Ado ti negosyo na. Ijay syudad ti kaaduan nga ayan dagiti negosyo na. Anya ti aramidan na dito'y San Bartolome? Ha? No aday jay syudad ti kaaduan kadagiti negosyo na. Apay nga almanen na paylaeng ti agnegosyo dito'y probinsya ti San Bartolome. Iti anya agapo. Kaya't ko sampulan ni Mr. Wong. Amo,
No talaga nga da pa kay naigan na kadagiti pamutbutang iti pamilya kiti kalabas. Kayat ko nga ipariknaken ko na. Asak pay laeng ti Diyos dito'y San Bartolome. Siya kung di makaamo, amo. Sigurado kang ka, nga kintayog ni Mr. Wong. Iti aramida. Aganad ka laeng, Bogi. Diyak kayat amaaktuan na ka. Saan kang agdanag nang may papaniti dayta, amo? Amok matkit di nga uray saan na ka maaktuan. Uray na dalos ti sayangkat mo. Awanin ti sabaling atapan ni Mr. Wong no saan na siya. Amo. Nyam saan ka latang agpapaakto. Tapno adamat lata ti rason ko. Tungpalan talatan tibilin ni Papa Monica. Narigat mo't nusukiran takit di jay amam. Yaya, Ti siguridad mo ti pampanunutan na balasang ko. Amumet asikalaang tiliw-liwana. Iso nga agtungpal ta kumalatan. talagamot nga awan ti maaramidak saan ka di, Yaya. Ha? Sipod pa idi, kanayon mat nga agtungtong palak ka ni Papa. Talaga nga min amas mas daawak. Anya kalakit din, aya. Awan anyaman na dayta. Sana balay, tano awanan ti paggal. Nawayata manen amapan ijay simbahan. Amal ano kaya't matiag merienda, Mr. Wong? Saan padle? Tidak pagdarakan. Napsugak pay. Imayak tapno masigulado kag trabaho dagiti tao. Naggagagat dagiti tao ma, Mr. Wong. Awan ti ba ko nakadakwada? Nasaya no kasta padle. Imbaga kadakwada nasken may dala simpa-simpaan. Iti kasta, maalamat dagos Domingo. Mr. Wong, Sala na ita kayat ko alamidang simpaan. Kayat ko pa amin makimisa Domingo at mahawat na sakot manipod kanya. nagsayatin no kasta? Siguradong adu ti maragsakan, Mr. Wong. Kasta talaga kayat ko padle. Tatay nalagsak amin tao. Tano maipaay lagsak sa bali. Sigurado swerte met negosyo. Kayat ko nalagsak tayo amin. Anya jay ko na. Amo, kayat ni Mr. Wong tiag palangguat. Ada plano na itong Domingo. Iso kayat ko nga igiddan, di pa nagpalangguad na. Ti plano. Anya? Nasaysayat no kasyay. Saan ka di amo? Nasaksakit nga aklunan ni Mr. Wong. Di na namnamaen. Nga iti aldaw ti panagpalastog na. Kaya di sumot lagayam ti aldaw. Nga ilunod na. Kaya ko agsipot kayo na imbaga. Nang luna ka dintong bigatan palambak sagot ko pala umili San Bartolome. Para kurak na alakon panagtalag padi. Iso sigurado sa anagatap dayjay iti puno lantak dito nga ili. Basta si putanda kanayon. Tapno saan maikan kabusol gondaway mang likidal kanya. Why? Kasta alamidan nyo. Sige nga loten. Bye. Saan mabalin leon laeng may lanod. Agpada kami laeng illegal negosyo. Noan niya magimulan na. Lombangado pakay lanuda. Nakasagana ka din ni Monica. Wan, sir. Nakasukatan. Nasaya at launay. Agigidan tayo na mapan makimisa. Matungpal, sir. Halan, ibagam kadakwada mapantayon. Tiyak kayat ti maladaw. Alabas mat ni Narding Piwan Mendez. Nagado kayo a pulis ita dito eh. Kasta nga mintikid daw ti negosyante nga in check, padre. Nasken ka na masigurado ti siguridad ti tunggal maysa.
Ayaw manig kayo. Misa ti angayak. Saan a protesta? Kasayatan ng tikadaming agbantay dito, Padre. Ayan din natin. Adalaan dita, Padre. Alam, mangrugi ako namang misa. Taapaman na malpas ti misa. At damaangay apas ka. Nangayod sa launay dito yapasken, ngayon sagot mo para iti simba, Mr. Worm. Basit lang na ito, Leon. Mamunak matan. Saan ko kaya't simple lang pasken. Di kaya't ko nakatay na kalbo. Sigurado at akir ti gastos mo dito eh. Sana ba, Leon? Nalakalaeng subot kwalta. Si Kabat, kaslasaan agpada pulik ta. Sabagay. Husto matkit diti ko na, Mr. Wong. Ngam apaya di mo yung pakpakata kaniya. Ngagnegosyo kagayam dito sa San Bartolome. Sigurado ngamin lapdanak. Simple, agbalintanton kompetensya. Mabalin mo't ngagsusyo talata. Kas itisigot nga. Ada da jake mo. Diyos ko! Nagyo ito yun na kasama. At dagiti uping! Protektaran nyo dagiti uping! Kartingan nyo! Mr. Wong, pasensya ka kailangan. Sumrak kayo di simbahan! Kartingan nyo! Teloko, Leon. Nalaing agpamalang. Kunam lang agpaiso, isakit na dagiti tao. Hanya kata agpaiso da jake mo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mendes, bantayan nyo dagiti Agos Osyoso. Sa narumbang nga umasidagda iti napabetak amar aramid apasdag. Chief. Takat ba? Lapdan tayo lagi ti tao nga masinag. Katingan nyo! Diyos ko. Madamapay laang ama ipatpatakder dahito apasdag. Ngam napabetakan. Dahito tinagsaadan iditidakkel a restaurant anawaran. Itata mapatpatakderanan iti pasdag. Kala at matan a napabetak. At ka dinawag kan kadagiti masitnan, Jonah. Awan pailaan, Leon. Anya nga tamanan din napasamak. Tsak pa'y mo. Ni Monica, ayan na. Adada ka ni ising iti ayan ni Padre Simon. Agdalinad kayo lang dito eh. Monica, nanaising. Uwan, Padre. Padre, anya ngamin tinapasamak. Diyak among Monica. Dito'y kayo lang ha. Inak-amon ka dagiti pulis. Yaya ising. Ay na, Monica. Amok ti kayat asawan ti kastapan ng kitam kanya. Saan ka palubusan arumwar dito? Delikado balasang ko. Iso nga agtali na udta kumalatan dito. Anya jay punam, Leon. Mr. Wong, tipasdak mo tinagtaudan tinapigsa agulong. Anya? Kas na tinayawag kinityo ng asawa. Madama nga gimimbestigar dagiti masiknan. Dinaklabakan kasta, Leon. Mr. Wong, ibagbagak laing ken ka tinaamuwa kinityo ng asawa. Amumat nga iso ti Mayora. Inyawag ken kuana dagiti masiknan tinapasaman. Tipasdak nga ipatpatakder mo, tinagtaudan tinapigsa, ang panagbetak. Api-api nabetak dati pasdak ako kwa dayja Mr. Wong, Mama. Saan ko pa'y nga amo, iha? Madama pa'y laang ti investigasyon. Panang ko nakat nasingpat mo dayja nga inchik, tas sigun itinamuak. Isugayam tinagpapaskan iti simbaan. Pinatarimaan na pa'y tipas sa tisimbaan, ang napalto-paltukan. Monica. Mama, anya ti motibo dagiti nang pabetak iti pasdak nga ipatpatakder na? Saan ko ang masungbatan dayta, iha?
Diyak pa'y amo no anya talaga tinapasamak. Amo, kasbilin mo. Nadalos ti panang isayangkat ko iti amin. Di mo unay. Ang mga no damakangikin ka. Pasensya ka, amo. Ne, amo, apa yan? Nakita tinalaos a panagropangit ni Mr. Wong edim bagag at ipasdek na tinapabata. Amo, Amok nga ada-atap na anakam ko tinapasama. Awam mo ti pamanagnak na. kasanoon no kumprontaran na kanto. Tsaklapat yan nga ramidan na dayta, bogi. Ngam no bilang laeng, simple laeng ti bagag. Anya dayta, amo. Ibagakan ko na nga mga no dagiti lamang butbuteng kanya. Kan manggulgulo iti negosyo, ti akin aramid iti dayjay, anapasam. Napalalo ka po ni Mr. Wong, Narvin. Hanggang nakita kalinaplaptan na ti bagina. Simon, Anya ti resulta ti panag-imbestigar dagiti masaknan. saan pa yan alpas ti investigasyon? Madama pa'y laeng. No saklamay sa. Panagkunang. Kat dakkel ti gura ti nagaramid iti kasjay. Ang asino ti kagura na? Nika di Mr. Wong? Awanan ti sabali. Kaya't asawan dayta. Adda kaginura ni Mr. Wong dito San Bartolome. Posible na kita, Simon. Tila ang salutsod. Kat no asino. Sigurado adakkel tinapukaw iti dayjay nga inchik, Ma'am Tuna. Ising, Saan pa'y laan alpas ti pasde, ng pinabutakdan. Apay nga ta. dayta ti madama adukduk talon dagiti masaknan. No anya ti motibo dagiti nangaramid iti kasjay. Sapay adu kadagiti agindag dito'y San Bartolome ti mangibagbaga. Anasingput dayjay nga inchik. Ha, dayta ti agpayso, ma'am. Ibagbaga dagiti kalugaran tayo itay. Nga oray no kabarbaro pay laeng dito'y ni Mr. Wong. Ket adda kanong dagiti natulungan na. Tonto! Anya ti Silvi, may bayad ko kada kayo. No saan nyo amo asino ng pabantak mahal alamid pastak? O molo! Saan kalagan pakpakita kanyak? Ama nga no mapatay ka! Amuan nyo asino ng pabantak mahal alamid pastak? Ulay sana mo nagiti tao. Pasikulado. Ata pa kayo naigan leon na pasamak. Tuso talaga leon. Ngam sige lai. Ikagumak ak lunay na pasamak. Basta sigurado kada pagbalas ko kan kwala. Imaya, takayat kayo ang makasarita ngayon. Maipapanitian niya, Padre. May papaninti na pasamak idi na minsan ngal daw. Padre, Ado tinapabutngan. Gapoy ti dayjay na pasamak. Adda dagiti mangibagbaga. Nga amangan kanuno addan terorista ang nakastrike dito'y San Bartolome. anya? Dayta ti agpayso, Mayora. Sigun kadagiti nakasarsaritak aso magmamanong nga agindag dito'y. Posible kano nga addan dito'y dagiti terorista. Padre, amo kadakkel ti may tulong mo. Tapno saan niya agari ti buteng iti baro kung dagiti umili ti San Bartolome. Don Leon, Sika ti makatulong kini Chona. Tapno agkalma dagiti umili. ikagumak nga ramidin ti amin. Don Leon, Agyaman ak, Padre. awanan niya man na Don Leon. Pagrebeng nga kalawlawagan ken punasan ti alimutan iti puso dagiti umili. Isungawan ti rumbeng apagyamanan niyo. Di mo mo't kinasarita ni Padre Simon itay imay dito. Agpaspasugnod ka kade, Monica. Ni, saan niya ya ising? Kunaklakit din.
Ang apay ka di asaan mo akinasarita ni Padre Simon. Pinalpaliiw ko ngamin itay ni Papa. Baya ti panagsarita da ka ni Padre Simon. Anya, ala ka mo ni ka. Apay ngay apinalpaliiw mo ni Papam. Diyak man maawatan tirik na kyaya. Kaslag tuha-tuha kan ni Papa. Sakayat mabisto ka, ha? Talawag ka di. Alang alutan. Talimaan ang trabahom, tapno saan sayang ibayad ko kan ka. Kimatlaeng saan mapalas, Leon. Isuwag sa ka na kamay. Ulay awam pamaneknek. Amo kada pakay na igam panakapabeta. Maipat patakdal pastek ko. Iso sagana amat ngalon, palas ko. Anya jay ko nang isi. Agat atap ni Monica iti amana. Anya, pagkunaman. Imbaga amis mo kanyak ni Monica, Ma'am Chuna. Palpaliiwan na kanungarod ni Sir Leong. Diyos ko, jak man matamukin ni Monica. No anya ti simrag iti isip na. Taapay nga agatap mateng iti amana. Mas daawak nga raw. Amo kadakkel agatan tinapukaw kada kayo. Gapoy tinapasama, Mr. Wong. Padre Simon. Angam saan kumaday dyan timang pakapoy iti panagtalakyo iti Diyos. Saan ko itulog, Padre? Iso kalo data kita dito'y simpaan. Tapno akalalag. Agkararag kayo iti bigbigbigan mi a Diyos? Wen, Padre. Saan mo siguro dakas? Saan ka di? Saan, Mr. Wong? Saan na pulos? Napatag ti papanakyo na. Baliwan tantulangin tagsarita. Leon, Noon niya man tayo tangay pagam. Inton agsubli aklangan. Ang mga numaladaw iti papanak. Mala, mapanakon. Tagur-urayan ni Bogey jay lugan. Amo, ang mga nagduwa-duwa ni Mr. Wong, numapantay dayan na ita. Di kagdanag, Bogey. Siyak ti magam mo. Amo, Ipariknakin ni Wong, ang maladingitan at kampay iti. Kapoy tinapasama kiti pastek ng ipatpataktal na. Pagtaya ka kadagiti dakulap ko tayo, Mr. Wong. Sigurado ama po na stiyan yaman anabokel nga atat na. sa balit agparparik na kanya, amo. Relax ka katilaeng, Bogi. Saan na ka nero kami ti kastadjar mo? Di mo ko na na nagbalin ka na nervyoso. Saan nga di kasta, amo? Iso na lang, tagasla saan na nasaya at tinapanunot yo. Ngay papantayo tayo ni Mr. Wong. Ang mga nonyagit iti mapasamo. Kumlap kayo, amo! Sinanab na ka, Bogi! Kumlap kayo lang, amo. Pasiwate kung tulugan tayo. Karti nga ang Bogi! Matungpal, amo! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa di na ti papananda papa kan Mang Bogi, mama. Diyak mo, iha. Basta ko namat ni Papa nga da na pataga papananda. Ay, Apay, iha. Ada ka di masapol mo ka ni Papa? awan matkit di, mama. Monica. Ibagam man kanyak tiag paiso. Agat atap ka kadi iti amam? Apay, mama? Ada ka di rumbang apagatapak? Awan, iha. Matlagayam. Awan nga ro ti rumbang apagdanagan nyo, mama. Iso asaan arumbang adamagan nyo kanyak no agat atapak, wan no saan. Makita mo't siguro ti ebidensya, Hepe. Adeta,
Nagaduti kapuanan ti bala dito'y lugan nga naramat may kinibogi. No saan kami ang nakapanaw iti dayja lugar? Amangan no nisagmak kami. Mapan kami adagos iti dayja lugar, Don Leon. Bareng no maabutan mi pay dagiti kunayo anang saneb kada kayo. Rumbang laeng, nas kanyag imbestigar kayo, hepe. Kamagan nyo diawanan bayan ng saneb kada kami. Juan, Don Leon. Agtignay kami itamat laeng. Men! Sir! Move! Yes, sir! Agtignay tayo itamat laeng. Move! No siyak laamay sa, Ma'am Chona, na ibagakon kada kayo. Sigo din anadlaw ko, nga adda ti panagatap ni Monica kin ni Sir Leon. Ising, isuna laeng, tadyak amunoan niya ti pagat-atapan na. Di namut ngamin ibagbaga kanya. No siyak laamay sa, patsyak timbaga ni Monica saan nga agat-ata. Tawan mo ti rumbang apagatapan na. Ma'am Chona, agtalagak ka ni Monica, ising. Iso amamati akan kwa na. Mabitlaan. Nilyon ti umawawag. Napataglakit di ti ibagana. Madama ti panagimbestigar da Hepe Salvador. Nagturong dadagos iti lugar ang nakapasamakan ti amin. Sigurado kang awan ti sugat mo, Leon? Awan, iswa di nakpakatanagan. Urayan na kita. Umayang itamat lang. Saan ang Chona? Kat pangasim, ta saan ka ngagpadpadlaw dita? Nagrunakin ni Monica. Leon. Impakamok lang kan ka tinapasamak. At asik aswan may biit kinibugi. May naig iti da ito ang napasamak. Kalpasan na, agsubli kami dita mansyon. Alaan nyo amin dagiti basyo, Mendez. Matungpal, Chief. Di kagdanan. Sino nga ta tinagpanggap iti biyag da Don Leon? Un nga rod, Chief. No bilang gayam ta nagsardeng da dito'y itay pinaltupaltugan da ida. Nalabit anatay da kumaitan. P1 Mendez. Ay, sa bali manan da ito'y akaso anaskan asulbarin tayo, Chief. Ay. Ngam saan tayo ngagsarden? P1 Mendez. Naskan ang masulbar tayo dagiti kaso dito'y San Bartolome. Ma'am Chona, apay kadi-adi kay makaigna. Ising. Anya ti parikot, ma'am. Ay, awan, ising. Ay, sa anak amamatay, ma'am. Nadnadlaw nga adda pagdandanagan nyo. Kat panagkita saan basta-basta no anyaman da ita. Pangasim, ising. Bay anak ko malabtan. Kas itinakunakon. Awan anyaman na dayto. Saan ka kuman akayat ataktakad pa'y hepe? Tamok nga doon sa si Kaswem. Ngam no mapaling, ikagumaan nyo kung mga amuan no asino tawanan ba ina nagpanggap itipyak mi. Aramidan mi ti amin, Don Leon. Di kayag danag. Agyamanag. Tangay nakasublikan diti presinto. Pumakadakmat tan hepe. Kat pangasim ko ma. Kayat ko ti media blockage iti dayto na napasamak. Matungpat, Don Leon. Di kayo madanagan. Ay. Hepe, patuluyat nga roten. Nas ka na may limit ko iti anak ko dahito ang napasamak. Tapno saan kit dingag dandanag. Mayor Chona, saan nyo ka diya kaya? Tikadak ita dito'y balayo? Padre. Ada ka dida ka sa mapaspasamak, Mayor na? Diya kaya't amangag ni Monica daytoy, Padre. Apay ngamin, Mayor na? Adadakas na pasama. Anya? Anya dayta, Mayor, arugante. Ibagam kanya. Mama, anya ti ginagara dito ni Padre Simon? Imayla si Marungkar, iha.
Ngam apa yan nagdardara sa pimanaw? Ay, Jack, magbutam mo. Kuna namat nga da kano pa'y napatag nga aramidan na. Mama? Anya ka di talaga ti mapaspasamak, mama. Apay akas ta ti jar mo? Monica, iha. Mama? Adda ka di kayat mo nga ibaga kanya? Awan. Jack lang maawatan ti bagik. Madandanaгаdak. Ngam Jack mataam mo no anya ti makagapo. Nagkapu kagaya medyo mansyon dagiti rogante. Unarling, ni Mayora tinakaamwak iti amin. Agpaiso tinaamuan, Simon. Kinapod na. Adda dagiti basyo ti bala ana alami iti nasao a lugar. Anya, ket ni Don Leon. Anya tinapasamak kan kwa na. Awan ti sugat na ngagpadpada kini Bogi. Apay, di mo kadi ida inuray iti mansyon? Saan, Arling? Iso nagdiretso akong dito eh. Tapno makasarita ka. Papa, kabarbaro matilugan nga inaramat yo kanimang Bogi asin mangpay. Ayan ti sigod alugan nyo. Ay na, iha. Iso talaga dahito iti makagapo. No apay arimwar kami kinibogi. Tapno alain mi dahito kabarbaro alugan tayo. Anya? Uwen, iha. Daan nga minin da alugan tayo. Ha? Ngam papa, modelo day chay. Daanin da chay, iha. Iso sino katakon? Apay, di mo kadi kayat day kabarbaro alugan tayo. Kayat ko, papa. Apay kitin asaan? Kayat ko. Anya matamag, Maximo. Naamwa ka nagdiretsyo da Don Leon, ijay presinto, boss. Tiloko a Don Leon. Agpatulog matlagayam kadagiti polis. Boss. Kunak no isulintag dito San Bartolome. Nga magkamang matlagayam polis. Masigurado ka na pabot nga dahil jay, boss. Sana sinsinante na ramid ko. Talaga ginagara ka pinalto-paltukan. Ngam inanadak asan abumtak ti tangke ti gasolina ti lugan da. Kod, Maximo. Magusto ako na ikastay na lamid mo. Again, anak boss. Agpaliw kayo pa'y. Nga manad kayo lang, ha? Saan lumbang makita na kayo taon ni Leon? Malawag ka di. Matungpal, boss. Da kaminti makaamu iti dayta. Uray di mo ibaga kanyak. Amo kunti makagapo. No apay akalat asino katam di sigod alugan mo. Imbagak matan kan ka, Jonah. Jak kayat amakadlaw ni Monica. Anya ti ko na ni Hepe Salvador. Dayjay met amanel. Napanda kundi investigar iti nakatambangan may kinipogi. Ngam pasig met abasyo ti bala tinaalata. Nukas tamarod. Saan daan amuan no asino dagiti nang tambang kada kayo? Saan? Ngam amoklatan. Nga adda ti pakay naigan ni Mr. Wong iti napasamak. Leon. Ngam saan? Nagsigsigurado ni Mr. Wong. Saan ko asantuan dayjay nga inchik iti kaadana dito teritoryo. Iti kanitong agbito. Talaga at tumangad iti barsa nga. Anyayay ko na Monica. Sa bali ti agparparik na kanyak iti kalat apan nagsukat ni papay tilugan na. Anya? Dayta ti agpaiso yaya ising. Anya kumangay ti ammom anapasamak, Monica. Jak may baga. Nga masigurado nga adda ti saan anasayaan. Iso akalat ang nagsukat ni papa itilugan na. Agyapan nagtasinong batam ti awag ko kan ka, Mr. Wong. Apay kumasaan, Leon. Lombang lasi kaswag nagitikaskan ka akayam ko. Saan ka, te? Wan mata. Apay nakahawak ka.
Mr. Wong, kaya't ko kumati makisinlarakan ka. Anya makakapo. Sikamat, Mr. Wong. Saan narum ba nga sa lodsodam dito cellphone no apay? Kasayaatan magsarak ta. Tapno makapagsarita tayo ti personal. Saan ka di? Okay. Awan palikot, Leon. Kanino pagsalakan ta? Siya ko na mismo ti umay dita lugar mo. Tapno makapagsarita ta, anaimbag. Business makakapo. No apay atak dito lokal mo, Leon. Mr. Wong, saan ka kati ama kontento? Nga gipatulod laeng iti droga dito'y lugar ko? Leon, amo matnuan niya classic businessman. Sana kontento partnership ta. Nang luna, napadas ko naluko. Anya ti kayat mo asawen? Sumak mamanon taok na papatay dito'y lokal yo. Ada pa yan epektos na kumpiskal ditoy. Nga mawan mala inalamid mo, tapno isakit mo business. Anya? Day ta makakapo, apa yung keteng ko umay ditoy. Nga maryan kasjay mat na pasamak. Anya ti kayat mo asawen, Mr. Wong? Leon, amok si ka mapig-pig-pig. Tao ditoy Sampal Tolome. Amo kabala malamida na nyaman kayat mo dito'y lokal. Nga bapay nasken papeta ka maal alamid building ko. Anya? Dahil ka ditirason, no apay a pinatambang na kami, Mr. Wong? Arya. Aklo na, Mr. Wong. Sika. Tinang patambang kada kami kinipogi. Saan ka di? Apay, Don Leon. Akludam ka di si kanang papetak may patpatak del building ko dito'y San Bartolome? Mr. Wong, awan di amok iti dayta. Nukas Tagalog. Awan mo't amok ibagbagam pan nakatampang yo. Aniya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nadlaw ko makapungpungtot ni Don Leon itay pimanaw da iti tao na, boss. Saan siya mabay saan, Leon? No nasilip yun. Nasil-sili ba? Amom dahi tamak si mo. Talaga mat, boss. Saan inaklon, Leon, at amuna bimtak paste. Ngamtakil atap ko iso makakapo. Boss, ano nga minti ginagana na kan kaya? Sak atapin na utak pa nakatampang na. Anya? Nga bawa pulo sinaklong ko, Maximo. Kas na ipakakon. No nasilip, Leon. Nasil-silip akpay. Pangasi, Mama. Palubusan na kuman. Kakuyog kumat ni Yaya ising. Sa dino ko mga minayat ipapanan nyo, iha. Agpasyar kami laang ija simbaan, Mama. No ni Padre Simon tigagaraang ijay. Apay ngamin, adi mo pa'y laimpapas tinakisarita kan kwa na idi imay ditoy. Mama, anya ka kadi. Saan nagaputa mapanag ija simbaan kat ni Padre Simon tigagaraakon? Monica. Ikarik, agsubli kami matlaadagos kaniyaya ising. Palubusan na kuman, Mama. Sana rumba nga kadinis ko ti Rio ni Wong. May papaniti na pasama. Bugi. Tano kanayo nakasubang yun ni Wong. May papaniti na pasamak kada tayo. Sigurado nga isidir na mo't akanayon ti may papaniti pan nakapabetak ti pastek. Ngay paparamid na.
Ngaman niya kumaga po nga isider na dayjay. Amo, da kayo na mismo tinangibaga. Na oray no kasano ti kinadalos ti panangisayang kat ko iti amin. Da kayo lat atapan ni Mr. Wong nga otek tinapasama. Awanen ti sabali. Oray panunutan nyo na imbaga mo. Sa bagay, adda pon tumpogi. So sige, saan ko niya ulitan ti panang sidir ko kini Mr. Wong itinapasamak karata. Nakagtangtan, Yaya Ising. Awan samot ni Padre Simon. Saan na bali, Yaya? Ang diritso talatan dito simbaan. Sige nga road, Monica. Si Kati matungpal. Ang mga numadamdamalaan, sumangpat tumatlaang ni Padre Simon. Kunak tupay kat. Amok nga da kayo kanimanang ising, Monica. Kunak noawan kayo, Padre? Pinapudno na. Nagsasarunong tayo lang nga si mangpat nito simbaan, Monica. Ha? Adak lang kami ni Tadya Kampanaryo. Taki na saritak ti sakristan ko. Natanawagak ti dadateng nyo. Kastagayam, Padre. Apay, Monica. Anya ti maipaikukan ka. Padre, di mo ko matagitaksan da ito'y asalud-sudat kan ka. Anyang minday ta? Sige. Ibagam lang. Apay nga taasaan akayat ni Don Leon. Ama iwaragawag tinapasamak kadakwada iti driver bodyguard na. Chief. Diyan mo niya tipod no arason. Ngam ko na kanyat. Di na kaya't ngagdanag ni Monica. Chief? Yalali ka ni Don Leon ti anak na ni Monica. Ngam, Chief. Uray anya ti aramiden na. Amok adumtang tumutlaang ti kanito. Ama amuan ni Monica, anatambangan gayam ti amana. Sana naroon ba nga pagparikotan tapay dayta? Mendez, parikot dan asa nga pamilya ti may papan iti dayta. Anya nga'y tinaamuam kini Padre Simon. Awan, Yaya? Ha? Sa balikit di tinadlaw ko, Ha? Anya nga'y? Kasla da ilimlimad ni Padre Simon. Anya? Dahito ti agpayso, Yaya. Tila ang jakam mo. Katnoan niya ti ilimlimad na kanya. Apay pinalupo sa Marimorta. Kunanamot nga agsublida atagos, Leon. Alangan mo tadyak palubusan. Talaga saan ka ngagpampanunot yun, Ambom na niya tinapasamak kada kami kinibugi saan ka di. Isungarod niya impakaamukin ka, tapno makapaganag ka. Kalpasan na pinalubos ang arimwar ni Monica. Napanunot ko ngamin nga ang mga noad ada nga agatap ni Monica no lapdak. Laglagi pam tinaybagakan ka. Adan atap ti anak ta. Di nalakayat nga ibaganoan niya. Diyos, tulungan na ko Isurum noan niya ti rumbang nga aramida. Oh, Narding. Nakadagas kayo mo dito simbahan. Agron-ronda kami, Simon. Lumabas kami matlangan dito Iswadim magas kami. Kasta ka di? Kumusta ti aglawlaw? Awan matida ka sa nadlaw ko, Narding. Sana ron bang nagtalagkalatan, Simon? Amumot siguro ti kayat ko asawan. Wen, mawata. Nasayat no kasta. Alang din, tagronda kami pay. Nubilang lang tadarom so aparikot. Awagan nak adagon. Maturo ka niya. Adali man tirabi. Nga ba't ka pa'y lang dito salas? Diyak pa ngamin agtuglap, Papa. Apay ayang amin iha. Adda ka ti parikot? Awan makit di, Papa. Iso na lang tapampanunotag no apay amasansan itan alap dandak no adda, Papa na. Ha? Anya
ka di talaga ti mapaspasamak, papa. Monica, iha. Pangasim ko ma. Para kin kater aramidan mi kini mamam. Saan mi akayat may sagmag ka? Anya kumati pa ka isagmaka, papa? Iha. Amumet nga agduduman apagtang ti mapaspasamak ita dito San Bartolome. Kaya ta sa wanday ta, nagrairan ta iti managdagdagas. Jak kayat ama ikanda iti gondaway, tapno mapagaramidan ta ka iti dagas. Anya ti aramidan nyo dyan munisipyo, boss? Kasalitak mayo lalogante. Anya? Kaya ko maala panagtalaga sa walion. Ipakitak mayola, kampay ide, nasaya tak tao. Sikat ti makamo, boss. Hala, Maximo. Isa kalam lukan, mapantaayan mayola lokante. Anya ti kayat yung nga idasar ko para kada kayo, sir. Saan ka mabisin ising? Ha? Sir, di kay pa'y nagarmusar. Kuna ni Ma'am Chona itay, asaan kayo asingaen, tamat maturog kayo pa'y laeng. Mabalin ka di ising. Ibagakmat kan kakat no mabisinak. Sir. Ala, panawan nakpay laeng dito eh. Ada na patag apang panunotan. Pasensya ka, Mr. Wong. Di magasak pa'y namin ni presinto, sakbay nga imayak dito yung munisipyo. Awala nyaman ha, mayola. Anya ginagalayo, plisinto. Ada kate palekot. Awan tuwet, Mr. Wong. Kinumusta tlaan dagiti kaso nga igam da hepe. Ngaman yan, tawan pa'y lati paglawagan dagijay akaso. Ay, wan galon, mayola. Kasi tinapasama kipat pataktel ko pastek. Sayang dakkel kastos ko. Ha? Ipagalop ko swelteak ditoy. Nga malas hamat. Anya ti kayat mo asawan, Mr. Wong? Kasla maupay ako naknegosyo. Ha? Ngam pampanunote kastos ko. Iso panakunak. Lumpang lang ituloy ko ang negosyo. Saan pa upay gapo na pasama. Rimuarang da papakin mang bugi, yaya ising. Dagitilangan armado alalaki ti kadwata diti mansyon. Monica. Yaya, damagak man kan ka? Anya ti madmadlaw mo kadagiti dadakkel ko. Ha? Di ka kumaglibak, yaya. Panagkunam ka di kat adda ti ilimlimad kanyak da papakan, mama. Ha? Ay, kuha, Monica. Ay, ija ka mo ti ibagak. Pasensya ka lakuman, balasang ko. Anya tinaramid ni Mr. Wong ditoy. Kinasarita nak, may papan iti napabetak apasdak nga ipatpatakdar na. Apay ka no? Kasla ka no maupay iti pa nakapabetak daya pasdak. Ngamurumbag la ka no nga ituloy na latat ag negosyo ditoy. Talaga atoso na Mr. Wong. Talaga kayat nak akong pitinsyaan. Sigun iti impormasyon ang nakalap ni Pogi. Dito'y ti kanayon nga ayan ni Mr. Wong. Dahito iti pag-aayat na restaurant. Kasayatan no dito'y aglaingan nga. Ison samot ang talugan ang nagsartang iti batok ti restaurant. Isong agpaisa. Adan ni Mr. Wong. Nasaya at mata na uray ko dito ay. Uraya ka makastrek dito yung restaurant. Nagdiretso dito ayan ti cashier ni Mr. Wong. Apay na ta? Isumit lang at ati akin kuko iti na ito yung restaurant.
Ngem, kasano ko mapasamak na ita. Kat amok no asino ti talaga nga agtagi quality restaurant. Tinasayat, asit ka klaengen. Napatag ti bagag kiniwaw. Isua! Yun. Saan kayo mapalin nga umasidaglatan ka ni boss? Asino ka? Sana nanaskin adamagan, Tonlyon. Di naklaptan no di mo kaya ti maitasay ditoy. Maximo! Payablayan, Don Leon. Sige, maman kayo, Tonlyon. At dan pamalubos ni boss. Diyagon nas daw itay linaptan nagtitaom, Mr. Wong. Imposible mat ngamin nga umay ka dito San Bartolome nga may-maysa. Don Leon. Sana ka ma. Tapno isibakit din kalatkad ko. Amok dita. Anya makagapo. Apay sinalaknak ditoy. Mr. Wong, kaya ko tagkitaw iti dispensa. Oy, iti anya gapo. Don Leon. Apay nakitaw ka dispensa. Sana rumbang pinagatapan ka, gapo iti pan nakatambang may kinipogi. Taura idiawan ka pa ditoy. At dan tagitag pangpanggap iti takas kanya. Talaga ba kami nawan amok na masama ka lang kayo? Mr. Wong. Eso saan lumbang pagatapan nak? Napunuak partner negosyo. Nasayata kayam Leon. Napagkata kapusol. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. At dadagiti banag adamdamagan kanyak ni Monica. Ngumjak amunoan niya ti isungbat ko, ma'am. Ising, Day tati agpaysaw, Ma'am Chuna. Kas kumaita. Binilin naklaang ama kitsinda. Saan asimuro. Ngam panagkunak ket palpaliiwan na dagiti armado ngagbambantay iji mansyong. anya? Ising, kartingam ti agawid. Tangay nalpaskan anak kitsyenda, agawid kan. Madanagan namin iti panagmaymaysa ni Monica iji mansyon. Ma'am. Alahan, agtignay ka kuman. Agawid kan kunak mo. Anya ti may pahi ko, Mr. Wong. Kaya't ko la damagan. No anya lisulta investigasyon, Epi Salvatol. Lading itak, Mr. Wong. Malaksid iti naduktalan dagiti kakadwa akamang ti EOD nga improvised ti naaramat nga eksplosibo. Awanan ti sabali pa enamuhan mi. Ngam saan kami nga agsardeng nga agimbestigar, Mr. Wong. Belesad nyos tay makam kanyak, Epe. Mr. Wong. Nga magtalaga kada kayo pan nakabakilintek. Amo kada malamitan yo. Amok makamagyo matlaang suspek. Aramidan niti amin, Mr. Wong. Dayta ti maikarikan ka. Kompleto ti ginatang ko amin dagiti imbilin mo at dagita. Yaya? Awan mo't sigurong tinalipatak. Awanan yaya, kat agyaman akan ka. Awan anyaman na. Awan gayam, kayat mo tailutuan ka. Saan pa'y amabisin yaya? Ha? Amom yaya? Adda nadlaw ko kadagiti armado nga adda dito mansyon. Ha? Anya dayta? Kasla adda ti sabali at jarda. Anya? Dayta tinadlaw ko. Iso adyak amo no anya at talaga ti araramidan ni Papa.
Sa dino nga tati nangal-alaan na kadagiti armado nga agbambantay ita dito yung mansyon. Tangay na kayo na mismo tayo may diti simbahan. Panagkunat. Ket awan mo ti dakes. Lumapagsaritaan tayo ti may papan iti napasama ka na kayo, Don Leon. Anya tinapasamak, Padre? Pasensya kayo lang kung man, Don Leon. Saan ko kaya ti makibiyang? Ngam delikado ti kasjapan nakatambang yun. Aguray ka man, Padre Simon. Kasanoan na amuam ti may papan iti day taapanag. Di mayora ti nakaibaga kanya, Don Leon. Napalalo ti danag na. Di nakanumot maibaga ka ni Monica. Anya. Anyan ni Jonah. Panagkunat, ket awan mo't siguro ti dagas na. Doon na ibagaman kanyak ni Mayora ti amin. Kaya't na lang ada pangyabkasan na itirik na na. Iso di kay kumagungad, Don Leon. Isulpeyo intelo aglawlaw na papatak, Pastor. Patalimaan ko man ang tachay. Ngam kayat ko ag sigulado. Sikat mo tungpal, boss. Takon kayat maulit na pasama ka, Maximo. Takkel kata na logi kanya kapukas chay na pasama. Kayat ko masupot kata na pukaw kanya. Sana bali, boss. Limag naglaklako iti epektos dagiti tao tayo. God. Kung tawayan dati panaglaylo dagiti tao ni Don Leon. Isurasulo tayo ita, tinegosyo, iti epektos. Pelikod, makustuak dahi ta, Maximo. Agpanag kaslama ag tay chay Leon, dito'y mismo, balwalte na. Anya jay ko ng bugi. Nakalaylo amin dagiti tao tayo amo. Nga magrairal at ti droga dito San Bartolome. Anya. Kasanoan na pasamak day ta. Dakkel ti atap ko. Adagiti tao ni Wong dagi warwara si ti droga. Anya. Ket mamaka ka mo. Ang mga numapukaw ton dagiti parukyano tayo. Nagtalinag tayo latanan na ulimay. Saan ang mapalinday ta, bugi? Ala, awagam dagiti tao tayo itamat laeng. Ibagam ama itulo yan, ti panaglako da iti droga. Iti kadak iti may sa barangay. Adaman na paliw ko, Narding. Anya data, Simon? Nakita nga dadag iti agdudupang. Ano yan? Dahil tagpaysa. Si Tarag kumayda. Ang amin dinadlaw da nga umasidag akon. Nagpapanaw da. Ano niya? Jak lakid din nagbidot iti napaliw ko, Narding. Simon, ibagam kanyak no sa dino data. Iti kasta, maaramid minat no anya ti rumban. No siyak lamay sa. Awan mo ti sabali amadlaw ko kini Monica. Leon, Panagkunak kat awan mo ti dakas nga aramitin tanagta. Kasla imposible mat nyagat atap tay chay. sapay lako matakas nga agpayso, Leon. Di ka matanagan, Chona. Siyak ti makamo kini Monica. Kas itinakunak. Awan ti maamuan ni Monica. Basta awan ti bagam kenkwana. Agtali na dapalimad ti amin kini Monica. Anya ka diti aramiden ta dito, Chief. Basta agpaliiw ka na imbag, atong. Iwaras mo ti panakitam. Agbalin ka na ridam. Chief. Kaya't ko ti makasigurado. Apay ka di, Chief. Adanawat ko nga impormasyon. Agraira ka no ti dupang iti dayto a lugar. Anya? Mapagtalkan ti source ko. Iso nga umay ta agpaliiw ditoy. Sikulado ka ka din iti dayta, Maximo.
Boss! Pinilin ko na yung bang nagkikitao tayo nga tayo taglawlaw. Kod, kaya ko kastal alamidan yo. Taligatan, amang ano mamaysaan na tayo manan. Dakon kaya't maulit na pasamak, ah? At talak kayo, boss! Alakalutan, alamidan bilin ko. Pai. Ah, tuso tayo yon. Isolombang agbalinak na tuso iso. Kaya't maulit pa'y napasama. Isosak bayak amin plano tayo yon. Amo mo, saan ang akomportable kadagiti armadong adda dito'y mansyon? Monica, Kas lang amin sa andang agaramid itinasayaan. ha? Pagkunaamat? Saan ang mapagtalkan tilangada? Anya? Mama, jack-in kan kano day tayo didamo. Ngambayat abo may bayag da nga adda dito yung mansyon nga agbambantay. Madlaw ko asaan arumbang abasta agtalag tayo latan kadakwada. Panagkunakat nakadlaw dagiti ibagbagam adupang iti dayja lugar. Simon. Narding, Napan kami nagpaliiw ijay kini Mendez. Ngam awan tinagimulan mi. Ngam di kag danag. Saan ko ayalang-alang tinadlaw mo iti dayja adiso? Mangbili nak iti taok tapno at paliiw ijay. nasayat no kasta Narding. Kahit sapay na ko ma. Tadi mo panunutan nga agar arami daklang iti sao. Awan ti rumbang nga pagdanagam, Simon. Alang arutan, agpakada ako. Naskan nga idaulwak dagiti taok iti panagpaliiw mi. Panagkunak kahit naman matibda ka sa mapasanak. Awan ti madlaw ko nga uray may sala ko nga posible at tao ni Don Leon. Nagbasak-basak ikasigag ti sanay ni Mr. Wong. Ang kasbilin ni Mr. Wong, naskil nagbalin kami analibdak. Sana rumbangag talag kami latan. Tuso ni Don Leon. Iswa sigurado at tuso matlang dagiti tao na. Ang likawak. Naskil na sigurado ti amin natignay ko. Ang mga namamahisan nagpaiso dagiti tao ni Don Leon. Baluarte ni Don Leon da ito yung lugar. Saan rin amo no asino dagiti talker na tao. Iso Mabiglag, Brad. Cheske. Ni Hepe Salvador. Pasensya kan, Brad. Nga madalang kami nadlaw ko. Anya na ito, sir. Mabalin ka ka di ari kisay. Nadlaw ko ngamin nga adda nakasalikat kan ka. Paltok na ito, sir. Ang di kang tanag. Lisensyado na ito, legal ti armas ko. Kasta ka di. Tangay naklon mo nga dahin salikat mo. Awisan ka kumay di presinto. Okay, sir. Awanti parikot. Sumurot at asitatalugan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kinapudno na, Ma'am Chona. Saan ko man mo't ang magustuhan dagiti armado nga da dito'y mansyon. Nga maawatak no apay nga da dito. Ising, Amok ngagpagad tayo, gapo iti pamutbuteng amaaw-awat tayo. Aklunag ang nakatulong ti kadda dagiti armado. Ngampudno ti paliiw ni Monica. Kasla nakaamak ngamin tilangada. ngam, nadlaw mo ka di asimardan ti maaw-awat tayo apamutbutan. Manipod addan dagiti armado. Ma'am Chona, Nadlaw mo ka di dayta, ising. agpay sumot kit di dayta, Ma'am Chona. Ibagbagaklaang ti paliiw ko. Ita,
nakita yung dagiti dokumento. Amang panagnek aligal ti panagimat ko itigam. Awan mat siguro ti makunayo, sir. Awanan, Brad. Kat, pasensya ka no nataktak ka. Awanan niya man na, sir. Inarami jo lang ti rumbang. Saludo akit dikin ka. Ha? Ara-aramidam ti pagrabangam. Ipatpatongpal mo ti lintag. Ket dahi tati rumbang. Wah. Kasano nga no dan, sir? Mabalin ko ka din ti agpakada. Sige, Brad. Kat ulitak. Pasensya ka no nataktak ka. Naigatitan ti panagbantay dagiti tao ni Wong, amo. Bambandayan dati may patpatak darapas de. Anya, Dahil tati impormasyon na naawat ko. talaga kayat ni Wong tagsigurado. Sabagay, dakil lakit di agatan tinapukaw kenkwana. Gapo iti pan nakapabutak day jaya pastek. Amo, Sige. Sardengan tayo ni Wong. Narigatan. Amangan no kenlaat nga ramatan na ti koneksyon na kat masalit tayo. Kas nakon ken kabugi. Na-impluensya ni Wong. Ado ti koneksyon na. Sana basta-basta negosyante ni Wong. Iso ti may sa kadagiti ka-impluensyaan a drug lord. Iso arumbang nga adalag anay-bag ti may papan ken kuana. Yaya, anya ti imbagam ka ni mama? Imbagak ati agpaiso balasang ko. Talagamit ngamin anarigat a pagtalkan dagiti armado nga dadito'y mansyon. Ngagbanbantay kada tayo. Apay anagsin na ay ka itinaunang. Awan, Yaya. Sigurado ka. Wan, di naklata ko man ikaskaso. Kasta kayam napasamak Maximo. Awan, boss. Katanya imbakana, apa manadoktalan na legal ikamo. Pinalubusan nagmetla nga pumanaw iti presinto, boss. Nasaya atpat. Unak lakit din no intilogit na kasalpatol. Salamat amo. Kano bilang tanapasamak day ta. Amukter aramidet. Kod. Laklaki pa Maximo. Saan kayo sinanay tapno makil ka kayo laang? Iso saan lumpeng agpakil ka kayo? Nang luna kadagiti tao, Leon. Anya tararamidam ditoy, Padre Simon. Ni ko mamayora ti gagarak, Don Leon. Padre, saan mo kumata gidaksen? Ngam panagkunak, nabanog ta sawak. Aday ti silit me, agin ina na. Jak kumakayat amasinga no mabalin. Ulitek Padre Simon, dispensa. Awanan niya man na, Don Leon. Mawatan kayo. Tinasayaan, paitulog kan kinibugi. Uray sanan, Don Leon. Di kagdanan. Takabalak mati agsubli dya simbahan. Sige, sika nga rod ti magammo. Adda ka di masapol yo, Mr. Wong? Umaya ka kita o dispensa. Ipisal patol. May papanitian niya. Naidanon kanyak si Talmo Taok ni Maximo. Pasensyano na luktalan nyo ada ikam na. Wala proteksyon na daychay. Amo yumat siguro na pasamak pastek patpatak telko. Maawatak, Mr. Wong. Akyamanak no kasta, ipisal patol. Pasensya kayo matan. Tay naramid ko lang ti pagrebengan. Leon, pinakaamuan na kumalatan. Jak kayat amasinga ka. Amok nga do ti pampanunutam Chona. Ti pagparparikotam. Leon, Kan masigurado ka saan tumatlay nga napatag ti kagara ni Padre Simon. Ang mga no komporminto manen ti damdamagan day jay.
Iso asaan ka na pinariing pay. Inton maminsan. Kasayaatan matlaang no pakaamuan nak, Leon. Laglagi pam asya ti Mayora. Amang ano adakit di mat masapul na. Malalalala. Inton sumarunong nga rod. Basta lipate mon, tinapasama kita eh. Uray namnamay kon nyawan pay lang tinaduktalan nyo, hepe. Ngamin mayak lata. Agdamag may papanit investigasyon nyo. Sigun iti resulta ti ballistic report. Nabilag nga igam tinaramat iti pan nakatambang yo, Don Leon. Kat no kasta a high-powered firearms tinaaramat. Posible nga adda ti sindikato amang gurgura kada kayo. Anya? Sindikato? Kasano kong mga da sindikato dito sa San Bartolome? Kinapudno na, Don Leon. Nabayagan nga atapan mi nga da sindikato nga operate dito. Anya? Dahil tati agpaiso. Iso na lang ta saan kami paila nakaalay tinatibkar nga ebidensya. Tano daduma. No at dati operasyon mi. Kala at latan ang mabulilyaso mo. Nagkita ket nalintag a pulis da jay a Hepe Salvador, boss. Alea. Day tati paliyo ka, boss. Ang mga no day jay tati agbalin anadagsen na parikot tayo. Maximo. Kano pa agbalin ka nelbyoso? At ado pa nalintag polis si jay sotat. Kamawa nagbalin palikot tayo. Itaki din nagpalikot ka. No kano ada tayo lang may saplo pinsa? Boss, Sa ato agbalin palikot tayo jaya polis. Kano madlaw ko agbalin palikot. Palikit alkol. Naimpakik amin noon dagiti makan nga ited mo kadagiti Marigriga at Monica. Agyaman na, Yaya. May salaang ti parikot ta itan. Anya dayta? Amangan no saan nga umanugot ni Sir Leon aron muarta. No saan nga umanugot ni Papa? Simple lang ang taramidan ta. Anyang ay? Aglibas ta. Anya? Ay sus! Sigurado akaungit na tan ni Sir no aramiden tadayta. Siya kung ti makamo nga agrason na bilang laang Yaya. Basta tinapatag. Kat dumanon dagito'y atulong kadagiti Marigriga. Anya ti reaksyon ni Don Leon? Apaman ang nasa obtikastakan ko na, Nardin. Kasla saan na mamati nga da sindikato dito'y San Bartolome. Anya? Dahil tati agpaiso. Naklaat. Di mo't na ilanan iti report? A sindikato tinang patay iti padi asino katak? Kasta mati amok, Padre. Awanak pa yung amin dito'y. Hindi napasamak ti kasjay. No talaga nga da sindikato nga agop operate dito eh. Sapay la ko ma. Tama para magkayo, Narding. Iti kasta. Maikan mo't iti ustisya tinapasamak iti day di apadi. Napintas akong dawa, Yaya. Pimanaw da Papa kan mangbogi. Rumwarta nga rodan? Uwan, Yaya. Ikargatan itilogan dagiti ited ta atulong. Sige nga rod, Monica. Amok nga agurura iti tulong dagiti Marigriga. Ngamin, nabayag adyak na kaited katakwada. Gapo iti panagsakit ko. Adya da ito lakwalta, Maximo. Naglakwan iti droga dayta, boss. Talaka kaya napiksa ni kusod loga dito sa San Bartolome. Boss. Talaka tusol yon. Kaya't nasuluan glasa dito eh. Masigurado ka mo. Amo dalakit din akong kompetensya nyo ita. Awan pipiyang ko. Agpada kami laeng ilikal ni Kusona. Tiyam kag, boss.
Ang mga nutraidorin na tayo ni Don Leon. Maximo, saan ka ag panunot kasta? Lumbang ag talag ka kabaalam. Apay, kaputeng mo day jaylon? Saan, boss? Matlakayam. Awan nga lod lumbang pagdanagam. Mabit lang, boss. Amuak no asino tidim tayo. Leon, masan-san sa maten umay ka ditoy. Saan siguro adakas? Saan ka di, Mr. Wong? Anya ngamin kakalam. Mr. Wong, talaga ka di adi nag-ipangag. Anya kayat mo sawan. Agraira manen ti droga dito San Bartolome. Nabilin ko dagiti tao. Iso nga amok at dagiti taom tagiwarwara si ti droga. Apay ngagkatawa ka? Kinunak matan kan Leon. May sahak businessman. Negosok droga. Iso saan lumbeng laptanak. Mr. Wong. Iso pala akan Leon. Get out of my way. Di mo dada ulan negosyo. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.